أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إنه كان غفارا، إنه كان توابا، إنه هو الغفور الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. على هذه النية وكل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المرتضى سيدنا المنتقى مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين وجميع الشهداء والصديقين والصالحين
شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبارها دعاء وهدية ووصيلة خصوصا لروح سلطان الأولياء Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah wa Sayyidi Abil Hasan Asy-Syadzili wa Sayyidi Ahmad Ar-Rifai wa Sayyidi Ahmad At-Tijani wa Sayyidi Ahmad Al-Badawi wa Sayyidi Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi qaddasallahu sirrahum. Sumailah doti Sayyidi Maulana Sarif Hidayatullah Sunan Caruban, Suma Sayyidi Abu Abdul Mu'ati Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, Suma Sayyidi Khalil Al-Bangkalani, Sayyidi Maulana Muhammad Sunan Tumenggung, Sayyidi Raden Rahmat Sunan Godok, Sayyidi Jafar Shadiq Sunan Haruman, Sayyidi Abdul Jabbar Sunan Haruman, Sayyidi Abdul Muhyi Sunan Pamijahan, Sayyidi Mansuruddin Sunan Cikadwen, Suma Sayyidi Raden Wijaya Kusuma Sunan Cipancar, Sayyidi Hasanul Yai Suci, Sayyidi Sahib Al-Alfiyah Mama Bojong Buya Ki Haji Abdul Ibayongbong, Suma Sayyidi Mama Ki Haji Jenal Arif Sukarja, Suma Sayyidi Mama Usman Sadang, Suma ila Sayyidi Sahibil Hikmah Raden Wangsa Muhammad Sunan Papak, Buya Dimyati Cidahu Al-Bantani, Buya Dimyati Cilongok Al-Bantani, Buya Uci Turtusi Al-Bantani, Summa Sayyidi Abdul Manap Sunan Mahmud Bandung, Summa Sayyidi Mama Jakaria Cibiuk, Mama Sobar Cibiuk, Mama Kiai Abdul Rahim Sukaraja, Kiai Haji Toto Abdul Fatah Muhyiddin Sukaraja, Kiai Haji Cecep Qasim Sukaraja, Summa Sayyidi Mama Kiai Toto Abdul Fatah Ghazali Limbangan, Summa Sayyidi Mama Kiai Haji Muhammad Satibi PR, Summa Sayyidi Mama Engkos Cikalama, Summa Sayyidi Mama Haji Supardi bin Ki Haji Dimyati Darah Ulin Bandung. Nas'alullahu lana wa lahumul afiyah. Allahumma arhamhum wakrimhum wa qaddasallahu sirrahum wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa karamatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu saterasna munajat ka Allah Subhanahu wa taala, urang ngadoakeun anu paling utami, doakeun jalmi-jalmi anu arageun jasa tangtosna nyaeta Ibu Rama, Akinini, guru urang sadayana anu parantos muli aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Doakeun mudah-mudahan sing kenging hidangan terbaik di alam barzahna, hidangan di surga Allah melalui asbab doa urang sadayana, termasuk oge ngadoakeun wargi-wargi saderek, putra-putri putu anu parantos di alam barzah eta sadayana. Mudah-mudahan sing ditampi iman Islamna, ditampi sagala amal solehna, dihapunten dina sugrining dosa sareng kalpatanana, dicaangkeun dilegakeun di alam barzahna, sing dibagjakeun mungguh rahmat Allah Subhanahu wa taala, salemina diwuku rahmat kalih maghfirah mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma awsil thawaba ma qara'na
hada hadiyatuna wa du'auna li arwahi abaina pangarama wa ummahatina ibu yakin wa ajdadina wa jaddatina akin ini wali ikhwanina wa akhwatina saderek wa azwajina wa zaujatina caroge bihatos pupus ngaduakeun urang sadayana wa banina wa banatina wa auladina wa auladatina cengcelengan nu gaduh cengcelengan di akhirat mangrupi murang kalih parantos pupus doakeun mudah-mudahan sing janten anu nyambut ka urang sadaya di akhirat wali masyayikhina guru-guru urang sadayana khususna pun guru Kiai Haji Kiai Haji Abbas Kiai Haji Mansur Mama Kiai Haji Bakir Kiai Haji Anwar Mubarak nas'alullahu lana wa lahumul afiyah Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wakrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wastur uyubahum Allahumma hasibhum hisaban yasira Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min huffarin niran Allahumma ij'al jannata ma'wahum wa maswahum wa marji'ahum wa madkhalahum Allahumma adkhilhumul jannata ma'al abrar birahmatika ya arhamar rahimin syai'un lillahi lahumul fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya Allah ya rabbal alamin saterusna urang doakeun anu nuju aludur khususna di kalangan jamaah pangawasan diuji ku Allah mangrupi panyawat termasuk urang tangtosna ku Allah kantos tapi nuju diuji ku panyawat we panyawat mah panginten eta syukri bae sebagai bentuk kanya hati Allah mung ku mangrupi panyawat mugia sing dipasihan kasabaran dina mayunan eta ujian panyawat terasna deui tangtosna urang nyuhunkeun mudah-mudahan sing saengalna damang sehat walafiat jag-jag waringkas sabihara-bihari deui kahese ka nyeri kana langsa kapeuri kabingung oge sadayana pengorbanan tina wasilah eta berjuang mayuna eta panyawat mugia sing janten kiparat kana dosa pendosaan amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim Allahumma ya syafi'al amrad Allahumma ya dafi'al baliyat Allahumma ya muhillal muskilat Allahumma rabban nas adhabil ba'sya wa anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman Allahumma amsihil ba'sa rabban nas biyadika shifa la kashifa lana wa lahum illa anta nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyana wa ayyashfiyahum birahmatika ya arhamar rahimin nas'alukal ijabah ya Allah bi barakati wa karamatil Fatihah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu terakhir mangga ngadoa tina naon wae janten pamaksadan hajat pangabutuh urang masing-masing langkosna kang mahususkeun mangga nyangakeun nya. Mangga urang sami-sami mudah-mudahan doana sing dijabah, pamaksadan sing dicumponan, hajat pangabutuh ku Allah sing dicukupan, kapeurih ujian hirup, ujian dicoba ku Allah sing saengan ada direngsekeun dipasihan solusi terbaik, rezeki atuh sing ditambih-tambih dibabarikeun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya mujib da'awat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya farijal mughammat, Allahumma inna nas'aluka wa natawassulu ilaika bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya wa mu'jizatil anbiya wa karamatil awliya wa barakatil ulama ya hayyu ya qayyum ya ilahana ilaha kulla syai'in ilaha wahida ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya muqawwi kulli dha'if yassir lana umurana ya Allah wa hasil maqasidana ya Allah fa inna taysira kulli asirin alayka yasir ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir hajatuna ilayka kathir wa anta alimu biha wa basir iqdi hajatana ya Allah agisna 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 wa hasil maqasidana ya Allah agisna 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 bijahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffaatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannasil ladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah
mudah-mudahan sagarupi doa munajat urang sadayana aya dina pangabul pangijab Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.